November ni som sang ni som ni pali chal ni ania bazar thir tu te chi bai ule US President atana thantlin Donald Trump chuan ka sarkar tir rinom na thu ka tiama tangani za chung in heng te hi ka tiang ti in point sang sanga soiri lem lova ma se a campaign lai khana president le huna ti tur thil sang a soina sa a chuba ka chona tlin hnuwa tho puite nen tuna hian office a lua tanga ni za chunga ti tur an duang mek ni in soyani boka US President somli pasari na ni huna tramati masak turangai in soidon teang Donald Trump hian in thlan campaign laya a soina satber chu ramdanga tanga US lut ru te chungchang ani a Joe Biden a sarkar le Kamala Harris a beina lian berpo danlova US chimlamram ria tanga US lut ru an dan theilo chungchanga ania a president ni khatna Mexico nena anin rinaram ri chu a kharngal don thu asoya America ram chanchina ram dangmi thon chu arun pui lian ber nei turin ma alanga lang ti asoi bokani Trump hian Joe Biden an khovel boruak lum zel tur ven konga mi malle sumdong nena tan puina pek thin climate subsidy chu ti to patum thu asoya chuti la chon khorel thachakna energy lak chu konga malak na chun zom zel atuma tuyel thei erong bolna gas le lungal thei siam chuak tu de chia pek ti niamatum thu asoi bok Trump hian October tha a relina pakhata energy price chu azat ve ti niamatum thu asaya January ni som hnia tanga kum khat chungin energy price hi za somnga kati niamang ti in alo soito ani soito angin Trump policy lian le soina satber ramri khar le dan lawlu ruten ramathon kir le atumna chungchang hi soichon ho berania US President te hian an ram chunga pemlut te chungchanga thunai na lian le zau tak nei ma se US a dan lawalu te thon chuan na hi chutimaya ol samani lova thon chuak tura tha le zung sum le pai se na ngai tam chu thu ran ni se dan le shai zom tura tama politics thila in beina ni tel to wangin boina a in thu viau don boka asoyang ngothian Trump hian dan lawa US lut te hi a thon chuak hum theyang MT chu zona ni Traman dan lawa lut thon kira tumna hian dollar tluk leding on engi mozata manangai don ni in American Immigration Council chuan an soya chuba ka chuan US ram chunga kong puisiam leido insak lo nei le kut na thona sang an mi chhor tamber khu ramdanga tanga lut ten ni wangin ramdang mi thon kir hi omzenei taka kalpui ani lo chuan US sum le pai din mun thlenga ngong lian tak nei thei ani don bokani chuba ka chuan US Immigration and Customs Enforcement chu hetianga ramdang mi thon kir na thok tur hian anin dai lo hleang ti chumi thiam tenga idana nia khovel ram ro pui berani wangin a chevel ram mai baga khovel mun danga tangin US a pem tum hi englai poina makta duai te lanom renga hei ringot po hi Immigration and Customs Enforcement te hian an thok zo manglova kum khat chunga mi makta duai tel thon kir tur chuan thok tu tam tak anin lak bel angai nge yang US a khwan sarkar lai pui hnoya na thok zinga accepted service anti an oma dan pangaya exam le interview paltlanga lak nilo sarkari na ruat mai thei ania heng sarkar na thokte en kol na turbi ka dan siam schedule F executive order hi Trump hian president masak khan asiama ma se anti puitling man lova Biden an hnuaya Democrat sarkar khan he dan thar manga sarkar na thok lak anom ma in anti topa hei hi Trump hian sarkar tira thar thole tum thu a sei boka sarkar wat sarkar na thok lak na ni wangin Republican te chuan an party mi le sa te ta na mal som na di dona wangin Trump hian ti hlotling ngal se an ti hle a schedule F appointment hi an man chuan US sarkar lai pui na thok zinga engemaw zat chu banin an du sak zong an la thei dona hei hi party worker te ti lom na tur ani mai pi alama Tramatan po alam tang sarkar na thok an tam chuan a policy ti hlotin na konga harsat na om thei thil sang aveng hal thei don ani chuti lai chon he dan hi Democrat so mai baka tuna sarkar na thok mek te chuan thei topin an do don thunga in than ma dei to khan American Civil Liberties Union te chuan schedule F executive order hi manani lo nan thei top chuan tum thu le hemi wanga sarkar na thok ban an omani chuan lungoi lo na lan tiran tum thu an lo soilok to a President Tramatan in ngai tu chian ngai tak thil ani nge yang ACLU hian thu chuan siama chuan
Donald Trump hian heng thil hmang hian athu nei na man suala tum ti atilang chiang hle ani an ti ani heti lai hian Republican lamtan chon hlok na ni don miaw wangin US Senate le Congress a Republican member te chon chaktaka kalpuyan tum thu an soya House Speaker Mike Johnson hovin mi engmazatin he policy hian fakhle thunga Senate a Republican an tamjok chiang to a official a puan thei alani chia lo na a House a po atamjok an ni hmela an du phot chuan he policy hi an pass thuai thein narin om thungani House Speaker Johnson hian October tha khan reporter ten an komna President Trump hena hian tunla US President than thar zinga ti turnga berini dona engkim deuh tho hi siam thatanga yani ti ka hrila kanram ri ven him chu nama saberani dona hei hi America mi puite du berani a chumi hnuwa kan sum le pai din mun siam thatna lam kan hoi nga lang ti in alo soi to ani tramathu soi kan ngai thla ka pianga soi tel ve deuh zia chu ramdang tran puina ta na US in summa sen hnem zia le ramdang in US ta nan tho tlem si zia chumi awanga US mi puite torna thleng mek ti to patum zia hi ania a Trump ma sa po khan he ngai dan hi a foreign policy in nga na lian tak ani zia kan mu to a Trump hian a Trump ni na hian hei hi a bo zui nge yang ti a chiang Trump hian September tha Wisconsin a campaign na po hi soin diktak chuan kan thopui tamjok te hian kan mel ma tia kan soiram te ain min tire theizok dai ani sipai mangin kan venga chuti lai chuan an ni chuan sum don nalama bit hlia min siam sakin anrama kan company lian te lu pon phal chuang lova hetiang hi thlen kan phal to don lo alo ti to ni US President te hian foreign policy a thuan nei khopa inrem na chungchanga te po Congress pampui ngai ombok ma se President hian adu ati thei hle ni ti in defense lam mi thiam te chuan an soi Trump hian a Trump ma sa po khan America first ti chu foreign policy a hian a local pui to a hemi mang hian khovel huap sum don na thila inrem na sang a in hnuk doka China nen sum don na lama anin don na hleya US tho puiram te po US sum central na ringot an ni arem lo thu voi tama soya tuntrumin thana campaign a po US le ramdang inrem na chungchanga angai mo te asoya NATO inzom khom ram te chungchang thlengin soiri ka wangin Trump hian US kalphung pa nga hi chu ron tidang lam na sadon ti achianga khovel chanchina US kalphung hian khovel kalphung a herdang lam na sathin zia chu mi zongjong hriat ani wangin khovel hi dang lam chho hle nge yang ti arin thiam thei ome khovel ram ro pui le hruai tu ro pui te hi chu an rilin an fing thu ke mema mi pui nol puin thing buka sawa om kan vom lui lui lain mi pui nol pui aya fing te chuan chu thing buk zung emo chu thing buk chom tu emo chu an lo boi pui dai thung ang mai hi ania Russia in Ukraine runa khovel ram sang an boi lui luya abik takin Europa ram langsar le kan ngai san em fing tak nia kan riat UK te France te le Germany te chuan Ukraine tanin thei to pan chua ma se huna kal hreta Russia chu akal dan pa ngaya kal reng lain UK a chuan politics le tual chung inopna boinan nei ta thata France rama po politics a chi ri zawa an president nimek Macron po la president veder ani berto a Germany a po tangrual pol sarkar ta topa an politics a chi ri mek bokani engpo ni se hetiang lam hi soiteu tur oma kan ngai venzok turani lain anol puin kan hriat chak lam ani lo wangin du tok ri photang Donald Trump thantlin ania Republicans lam sarkar siam tura anin bo sai mup lain Democrats lam chu an chak lo wangin an lo in pu mo ton mek thunga US House Speaker Nancy Pelosi chuan tuntrumin thanan chak lo chan lian ber chu Joe Biden ani thu a soipop maya President chu tumin hun mang reilu toka in hnuk dok ma deuh se chuan candidate thazok po kan nei mai the ani atia President Biden adem na ni rualin Kamala Harris adu khoblo na langtela President le Vice President te tan ngai thla kan nuam lo khopang hun rei tak Democratic Party tana poisa tho tu langsar ni to hedge fund manager Bill Ackman point Biden khan hrisel lo na khazeb reng lovin atira khan president chu lo mai se dik turani a injep tata chu wangin a party angin America mi puite chu president hrisel na chungchanga kan bum tata chu mai pialama in hnu do hnuwa
party chunga in thanna omle talo bokani ti in an chaklo chan na soibok Democrats shoi tu then khat chuan Harris in ABC News in an komna a president ani chuan Biden a kalphung ti danglam te chiama tumlo thu a soi khan mi puite benga ti thlep ni in an soya US president zinga mi puite lom hlo lo ber zinga mi Biden a kal dan boka kaltum president meichia lenghal kha mi puinan du lo ni in an soibokani bazari lo thira wangin kan lome